Biag ti tao. Danica, umay ka. Dumagas tapay dita restaurant. Okay. Inta dumawat iti kwarta ni Papa. Tagpasyar ta madamdama. Apaman amalpas ti klase ta. Sika talaga. Naibaglakit din. Tasan nga istrikto ni Papam. Anya asaan? Istrikto day jay. Ti kayat na. Balay pagadalan laang ti ayan ko. Ngamkit di saan ang naimot. Naparabor ni Papa. Wan nga ron. Nadlaw ko day takin kwa na. Saan ang naimot? No niya tikid dawam. Itad na adagos kan ka. Siyempre, pat-pat ganak namin unay ti ama, Danica. Good morning, ma'am. Good morning. Ni Papa? Anday di opisina na, ma'am. Okay. Thanks. Umay ka, Danica. Okay. Nga, sikan sa latan ti sumber kita yan ni Papam. Mabainak magpakita. Anya ko matipagmainaw. Kat sigod na't mong umay ka dito. Sika talaga. Umay ka kit din. Duwatang agpakita kini Papa. Tapno palubusan na't magpasyal inton malam. Alaman laangan. Di kayo nagpakpakarabi, Rose, ha? Wan Papa. Adtoy, war tayo adwadahita. Agyaman nak Papa. Ilibre mo ni Danica, iha. Wan Papa. Areglado. Awan kayo marudan, katanya't orasan. Mala daw kayo ni di klase, yo. Okay, let's go, Danica. Oh, mapan kami pa. Mapan kami pa, sir. Sige. Take care, ha? Dennis, honey. Johan, sumbrek ka. Talaga sumrekak. Apay di mo sungsungbatan ti cellphone mo. Pasensyakan, busy, ha? Kasta ka na yun ti bagbagam. Busy! Ho! No kasta? Nobya ni Papam day siya babae, Rose? Wan friend. Apera day je anobya na. Kanayon da nga agapa. Anya? Kas jaydan manipod idipay. Agapa da, inton kwan, okay da manan. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agapa da manan. Hay, away bati da adwa. Jak kursunada ti ugali ni Nanay Joan, friend. Adayo ti ugali na itiday di mama. Nasapa ngamin anatay day di mama man niya. Wan nga ron, friend. Elementary akpay la idi. Ay, malagip ko mananday di mama. Kailiw ko lakat nga rudan. Ay, sorry friend Impalagip ko mananday di mamam. Okay lang, Danica. No kasta, manipod na tay day di mamam. Italangan na kinobya ni Papam. One friend. Sa bagay, ubing pa'y ti amam. Nasurok lasing kwentana. One friend. Nasapad ang amin anagasawa iti day di mama. Ado nga rod ti agko na. Akas kamla agkabsat kini Papa. Ubing pa'y ngamin tilangana. Wan, mabalin na pa'y ti mga sawa no kayat na. Ngam, jak kayat day di anana Joan nga agbalin nga stepmother ko. Jak kurso nada ti ugali na. Happy graduation, anak ko. Agyaman nak Papa. Para ken ka ti balikit. Danica, agpadatan anakalpas iti panagadal na. When friend, Danica, iha. Congratulations, matkan ka. agyaman nak sir. Anya, sir. Tatakon naman kanya. Takas lagkabsat kayo ni ti anak ko. Agrambak tayo. Rambakan tayo, ti panaggraduaryon adwa. Oh, nangag mo, friend, ha? Agrambak tayo. Saan ka pa'y lang agaw-awid ijay probinsyayo, ha? Ngam, adda ni tatang ko. Ikuyog mun ti amam, tapno maam-am mo mimat. Ay na,
Bababay na kanakaw. Pasigababak ng tisa nga iliyo itigayam mau. Di ka agbabayin, tatang. Urebak ng daros, saan da mata pobre. Nagsisingpot da. Oy, nayadan nyo ti mga nubing, ha? Diyak kaya't nga da makitak awara iti swelo. Dali, madam. Dayjay siguro ti asawa ni Sir Dines. Saan, tatang? Nobyan na pailaeng. Saan da pa nagkasar? Kasta. Wen, tatang. Kasta da ita. Ah. Stricto talaga. Ay, kastlay sumati bumalayag. O, Dani ka, tumulong ka mat nga trabaho, ah. Ha? Wen, ma'am. Laglagi pa, nailibren ti blowout mo. Taginastusan ni Dennis. Tumulong ka mat kadagiti trabaho, ah. Saan aga po taad da dagiti babaw nan kat senyorita kamutan. Wen, ma'am. Juan, anya ka kadi. Dani ka iya. Tata, pangan kayo pa'y. Di ka agbabain. Pasensya kay lakumahan. Ay, uwan, sir. Awadan yaban na. Juan, mapantay ti silid. Panawan da kayo pa'y. Kasta kakit dia, kanayon nakapabainan. Tatang. Talaga gaya masabali ti ugali ti nobya na anak. Wen, iso ang baybayan tayon. Di tayon ikaskaso, tatang. Tatang, nakapasakit ti board exam. Ay nagsaya at ay nanakaw. Wen, tatang. Ay na, sapay ko mata makatrabaho ako iti mabiit. Ay nagyaman tayo ti Diyos sa nakaw. Ika gumakton ti makastri ti trabaho, tatang. Sino di ka dua malalaki di kalman? Di ko nam, di ka nakikita? Nakita ti pa nagkuyog yo. Kat apay, dakas ti makikuyog iti gayam. Gayam ko day chay, ni Lloyd. Apay nga ro na nag-holding hands kayo. Kat apay, dakas ayano ag holding hands dagiti ag gayam, Dennis. Ha, Ha! Awan karbangam amang lapad kanyak iti kayat kong aramidan. Laglagi pam, asaan nak nga asawa. hani. Kwarta man kit di. Pangusaram, iti kwarta. Paglalakim? An... Ah! Atay ko. Nagalas ka ti kasta pa nagkit-kitam kanyakon. Ha! Sinaan kan tupay! Hani. Ha! Amo ka! Mabuteng ka amang isina kanyak. Tasyak laeng tinailawan anangayat kan ka. Apay, ti ko nam, adapay aya mangayat itikaskan ka, laklakayan. Hoy, Dennis, kita umot tarupam ah. Ti rupa ta adwa. Ha! Ang katawanan tang agpaiso, ngum adayo nga ubing tilangak ngum sika. Ado ti mangibagbaga akas laak lakano agtawan lang iti 30. Kwarta man kunak, tadagatangat. Awan kwartak. Ada nangaramata. Pasitlangan, tinabati. Talaga karkaritin na ka. Sinaan ka man langan. Kitaag man no asino ti agsanoong. Di mo matla maitad ti kasapulak. Isong agsinatan. Makamuka, nukas ta ti pangedeng mo. Ay na, nati ko namkat at dapay lamangayat kan ka. Pulos! Laklakayan kan! Iso ano siyak tisika. Itad mo ti daw dawata ka kwarta. Tapnosan ka sinaan. Latingitek. Ngem awan maited ko. Nukasta, nag-break kayo an kini Dennis, amiga. Wan, amiga. Ay, Siyak tinang i-break. Amo, kadi namat lakabaulan ti panagsinami. Iso asigurado akamaten nakto day chay. Ta siyempre, siyak lang tinailawan ang nakirelasyon kan kuana. Ha! Kita umatiro pa na laklakayanan. Kansan payagwapo. Asino kumamat ti mailawan kan kuana ngay. ay, di mo maibagati kasta, amiga.
Tadamat na kita'y pangit ang napig sa ti karismana. Depende yan sa diskarte. No adaman mailawan ang mga yatkan kuana. Dagitay padak ababakat. Wano babakat paingam iti siya. Amiga, Naminano na di mawatak iti kwarta kan kuana. Ngampulos nga awan inted na kanyak. Iso asinina ako na. Tawan matlat maghimulak kan kuana. Oh, Rose, nakaawag ka mat. Danica, agaw-awis ni Papa. Sa dino. Ag nightlife tayo kano. Ni, itaman pa'y. Problemado ni Papa. Iso akayat na ti makailiw-liwag. Ah, kasta ka di. Kati kayat na, datati kaduha na. Kat, ti GF na nga'y. Kadwa tayo kadimat. Saan? Nagapad ang harod. Yaka mo, ngam nag-break dansan. Ha? Ag ready ka na? Tamadamdama na ang dagasandakan kini Papa, ha? Ala, kababain saman. Nagdal na ka man. Anya ka babain. Kasla barkada tan ni Papa niya. Gundawayan takit di Taison amis mo ti mga wis kada tanga ag nightlife. Ay na, tapno mapadasan tamat friend. O sige, agsagana ka na. Bye! Bye! Papa, aguro talaga pa Unang inuman tayo. Rose, Huston, nabartag kayong kani papang. Saan ka? Ipapas na ti ageng joy. Hindi ka nasama talaga enjoy. Hindi, naman naman. Nabartag kayon, friend. Saan pa Ang mabiglangan, hindi mo nagsiyan. Ay, ala, di man kabalan ti bagim. Naulo ka. Ala, umay katalalayan ka, friend. Tulad na kita. Kaya dami ka. Please. Kaya tulad ang matulong. Sige, nang titulbog tinukan, adakan ni papang. Papa naman niyo to. Ay, iji ko chayo, sir. Makaturturog ka nun ni Rose. Why? Makatuturo ka pa. Di yun samat ka ba ulan, sir? Ay, ala, umay kayo. Alalayan kayo, adwa. Nagawag tayo. Saan, sir? Nabartag kayo. Di yu kabalan ta agmaneho. Iturog yu pa ilang ditilugan. Madamdama tayo nga agawid. Nawalawa ka talaga. Ups, Isatag ko pa ilay di abagan, Danica. Sorry. okay lang, sir. Ha? Apayakas to'y matantiriknak. Kaslakit ti pimartak ti panagtibayok. Idinagsadag ni Sir Dennis iti abagak. Oh, jak maawatan tiriknak. Rose, mabalin ti umay? Oh, Danica, friend. Sumra ka. Naimbag man ta nakapasyar ka. Ah, ni Papam, ada ka di? Ada iti silad na. Jak amo na anyat kukuin na. Nakaidan samot. Nagsweldo akon, friend. Siyak mo ti mangitreat kada kayo ken ni Papam. Ha? Talaga? O sige, inak ibaga kin ni Papa, Danica. Sir Dennis, di ka matan uminom. Da kaya tintag bartag. Tapno damang bantay kada kayo ka ni Rose, Danica. Ha? Napilitan nakla na ginom idi. Gapo iti sakit tinakam ko ka ni Joan. Papa! Danica! O may kayo, sana na. Ala, nabarta ka ni Rose, Uy sir. nga Rod. Ang mabalin ka di adin ako nawagan iti sir. Tata ko namlatan. Sige, tata. Pakawanan na ko Danica. Ang jak makaid na. Aging ga jak maipod na tiriknakan ka. Agayatakan kan. I'm sorry. Sabay ko mata di nakagura.
Amo nga awan tinamnamakan ka. Takas latatang nakon. Gapo talaklakaya nga amang ngamitisi ka. Ang magpunuak lata. Tadya kabalan nga ilimad ti pudno amarikrik-nak. Di ka madanagan. Ngamin, agpada ta iti marikrig na. Agpaiso, dane ka. Wen, ay-ayatan ka mat. Sigurado ka, Danica? Agayat ka kin ni Papa? Nga uray laklakay nga adayungan si ka? Wen, Rose. Ni papam tinakakita kiti sapsapula kiti may sa lalaki. Naanos, man nakaawat, kan syempre, managayat. Nakitak ti kinadong muna. Nasyakla amay sa, kayat ko lang unay Ngam, amangan no saan akayat ni tatang mo ni Papa aparakan ka. Nasingpot ti amak, Rose. Suportado ka nayon kanya. Basta muna apakaragsakak, friend. Kat, anyat plano yo kin ni Papa. Agkasal kami iti mabiit. Joan, anya ka di manan ti sangsangitam. Basta kita ta, agsangit ka. Ay ayak lang amin ti bagi kami ka. Bumakot akon. Ngam awan matlaangan ti masarakak alalaki amang seryoso kanya. Apay akas Agpada ta, Ngamay, bakit tamat ngaminan? Asin no kumangay ti mangayat kadata? Man-manumaten ti lalakay di ti lugar tayo, tanat natay damatan. Nagrigat gayam ti awan kadkadwan amiga. Sayang, jakla kuman sininsinaan idi ni Dennis. Ay, wen, kumusta nga ta ni Dennis? Ay, jakam mo. Awanan dabag ko kankwana. Ngam planok ti agsublikan kwana. Isama panak ijay lugar da. Naimbag nga oras mo, Dennis. Joan, nakalagip ka matapi masyan. Sumrek ka. Agyaman na, Dennis. Agtugaw ka. Dani ka, sweetheart. Mangisaga na ka man iti merienda ta da bisita ta. One sweetheart. Apay sweetheart ti awag yu iti gayem ti anak mo, Dennis. Awan ka gaya, may di kasarmi. Agasawa kami ni Danica. Anya? Nukasta. Ay, kablaawan ka, Dennis. Oray at danitan mo. Ubing kayam tinaasawam. Agyamanak, Joan. Pakawanan na kuma no tinagtagibasit ka iti kalabas. Naimbagpaikan ka. Tanakasarak ka iti katakunay na mo iti biyag. Iso, timpa iti Diyos ni Danica kanyak, Joan. Gatsi ka, kumusta? Asino ti asawa mita? Kwa, awan. Sana kun nga agbayag, Dennis. Adapay gayang papanak. Nagbihit kan? Agmerienda ka pa ya? Ay, isahanan. Agdardarasak ngamin. O sige, mapanakon. Agyaman aklaangan. Di kagsao iti pakasairan ti padam at tao. Tadi mamutigasat ti tunggal maysa iti masakbayan. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag,
Titaw. Hello manan, papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dahiti manan, ti pagayam yun ni Jenna Almoite. Amang isagot kada kayo, iti sabali manan nga istorya, dito drama abiyag ti tao. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa da Christian Sambot, Jarwin Kayat, Tomasa Lomboy, Modesto Cabalo, dita Washington, USA. Kani Ma'am Mirasol Mariano. Intay nga ro dandangan ti episode 172. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Ay na, kasano itan lakay. Kalkalpas tinagpig sa abagyo. Nagado tinadadaol dito lugar tayo. Ultimo garden awanan. Well nga ron. Naku na ni Mariin siyang nga da kano calamity fund. Manipod kano iji munisipyo. Ah, kasta ka di lakay. Ay na, nagsayaatan. Ulitom tuman kan kuha na sa lodsudan. Jakmut na damagan. No kaano ti panangiwaras da iti tulong. O sige lakay. Tain na kaya balay da. Damagak no kaano da ita. Ni Mariin siyang kano tinakaibaga iti daytakin nila kay ko, kagawan. Wan, pudno da ita. Adagga po di munisipyo tulong. Ang mga ano inton umay alawas pa, dagiti tulong, kan dagiti relief goods. Kasta ka di kagawad. Ay na, pagyamanan tayo unay. Tadala tatulong nga ipaida para kada tayo. Wan na, ay wan gayam. Sigan tuman ti makamo amang ibaga kadagiti karubam. Ipakamom kada ko ada nga umay kay to iji barangay hall. Tapno saan akong mapan ijaan nyo, ah. Ay katuan ang kagawad. Awan parikot iti dayta. Siyakton ti makaamo amang ibaga kadakwada. Malag, yaman ang nga Gina. Apo! Apo! Oh, Gina. Anya ti pagam? Ay kwa. Imbilin ni kagawad Lolito nga da kano iwaras da relief goods iti barangay hall inton umay alawas. Anya? Dayta, ti umay mo ibaga? Aha? Anya't pagkit kita am kada kami, awan makan me? Ay na, saan may pagtatakkunan ti anyaman a relief goods nga ito ti barangay wano sino pa hindi ta? Ha? Ano ti kwarta me? Amuyo dayta. Iso nga iti uray ka anuman, kasi tinakunak, saan may pagtatakkunan dayta a relief goods? Iso apumanaw kan, Gina. Anya, relief goods, ti bagbaga ni Gina. Wen mama, agga po kano dyan munisipyo. Iwaras da kano into nung may alawas. Kukwadalaang dagita relief goods. Para kadakwadalaang amamirmiraot. Iso nga ro na kas sa timbagak ka ni Gina, mama. Iso pinapanaw ko na. Husto lang tinaramin mo anak ko. Kukwadalaang dagita relief goods. Anya? Kasta timbaga ni bilin kan ka bakit? Wan nga rod lakay. Makapasair mat itirik na. Imbaga na ko maitinasaya at adina kayat. Saan akas di a pinagsasawan na. Bayamon. Anya nga rod nga kit baknang da. Di da kasapulan ti anyaman at tulong. Sapay la ko mga rod tadidan tumaawanan. Tapno saan dan tong agsapol iti tulong ti dadduma. Nagsakit ti panagsasauda. Imbes anasaya at ti panggap ko anapan ija balayda. Ngam kas di matan timbaga na kanya. No, danto ibilin takan ka. Ibaga mga isudalatan ti mangibaga. Sana si ka. Tapno maliklikan ti agkakasakit asarita mangeg mo. Nasaya ta nagsabat ta kagawad. Madam. Apay, anya jay imay imbaga ni Gina ijay balay. Nga da ka no tulong nga gapoy jay munisipyo. Pudno dayta, ma'am. Kinapudno na siya tinangibilin ka ni Gina nga umay na kumaibagay siya ayan nyo. Kasta, Apay, ada ka di parikot, ma'am. apay ngimbilin mo pay lang. Anya ti panagkonkonam, pagtatakkonan meday jay relief goods. Ha? Kukwayo lang.
madam. Kukwayo lang! Ngamen, da kayo ama mirmiraot ti ad da nakakaasi. Da kayo dagiti tattao amatay no awan ti maitad ti gobyerno a relief. Kasta nga rod, timbaga na kanya kininagsabat kami, Romeo. Kastamat lang timbaga ni Belen. Kani bakit ko din na pa ni Gina iji balayda kagawad. Unayan day abak nang. No di da kumamot din kasapulan ti tulong, ibagadala ko may tinasayat, bet. Makapasair, bet, dagiti pa nagsasauda. Anya nga rod kagawad. Sapay la ko mga rod, tag na nayon ti kinabak nang da. Ay, dayta tinapan nyo inalay di barangay hall a relief goods nga bagbagam, Gina. Wan, isa da ito eh. Ni may ka kuma, adda kuma relief yo. Ay na, mamin ano ay nga ibagakken ka, Gina. Nga uray mamin ano nga agbagyo. Sana may busti kwartami. Kan kasi tinako nakitikan ka, saan may pagtatakkunan dayta? Ha? Kita aman, kasla talula piraso a sardinas dayta. Kan may sa kilo a bagas. Ay na, talaga para lang kada kayo dayta mamirmiraot. Anya? Oh, mama, umay kayon, tamangan tayon, nakaluto akon. Ay, mabit lang ang anak ko. Umuna kalaptan amangan. Ay, jakmet la masubutan dyan na abak ako artak. Ni, naabak kayo iti online na sugal? Wan nga rod, anak ko. Nagdakalagata dyan na abak kanya. Parang masubot ko pa eh. Ay, Ala, umuna ka namangan. Sa anak pa'y amabisin. Agay ayamak pa'y bareng agsuble di kwartak. Anya, naabak ka iti kasino, anak ko. wen nga rod, mama. Nagdakkel agatan tinaabak kanyak. Wah, kasano itaan. Manulaangan di kwarta ta anabati ije bangko. Ay, di kay mandanagan, mama. Masiguradok nga iti sumaruno. Mga bakak matan. Sapay na ko mga rod takasta anak ko. Tano maabak di ka kaisuna a kwarta ta ije bangko. Ay, jak lamon. Di kay madanagan. No kunak to matasyak ti makamo. Sigurado nga agtriplin to ti kwarta tayo. Sige, ta sumuro taktuman mat. Wan gayam bakit? Adda nang kong istoryada iji store. Nagdadakkel ka no gayam agatad ti ipapaabak da bilin nga agina iti kasino. Anya? Isumo ti pag-iistoryaan da iji store. Ay nalakay, uray milyones ti maabak kadakwada. Saan amakisayan ti kinabak nang da? Ngamin, bak nang da. Nasayat ano kasta? Agam ti bagbaga ti tattao. Agparparikot da kanon. Gapo kano ta na ibuson ti kwartada iji bangko. Gapo iti sugal. Anya? Isumot ti istoryada, bakit? Anya, agparparikot da bilin nga agina kunam, Gina. Wan kagawad. Ngamin, naibos ka nun ti kwartada, gapo iti kasusugal da. Kunak no saan apudno, ngampudno matgayam. Kasanungay daytan. Pakalaan da nga iti kananda, no kasta sugal mo't gayam ti aramidon da. Agam sa bagay, ado dagiti kakabagyan da babak nang. Wan kagawad. Saan naparikot kadakwada ti kananda? Ngamin, isuda dagijay atat tao ti dida kayat ti umawat iti tulong manipod iti gobyerno. Kasla ka no ngamin nakakaasida no kasdyan. Ay, anya ngay nga rod. Kat baknang da. Sapay la kuma. Tasandan to nga agparikot. Ay na, kasano itan anak ko. Awa na napulos ti kwarta ta ije bangko. Sa dino ti pangalaan tay taramatan ta. Ay, wen nga rod, mama. Kasano day tuyan? Kunak nga rod kan ka. Padasam ti umutang kadagiti kakabagyan ta babak nang. Padasam lang. Ay, inawagak ni Insan Joyce itay, mama. Ngamawan ka no kwartana. Kan uray ni Sally, awan mo't lang.
Anyamatan dagita tattao. Awan pa'y matmanam na makadakwada. Wan nga rod Ay na, kasanuta itan mama. Awanan apulos ti kwartata. Dayta nga rod, anak ko. Agbabawi gapo iti panagsugsugal ta. Ay, nalabit. No saan ta na sumok tinagsugal. Adda kumalat ta kwartata nga aging gaita. Anda man ng tulong nga gapo di munisipyo, kunayo kagawad. Un Romeo. Adanagan ni bakit mo itilistan. Iso nga ibagam kan ko na nga umain tun Lunes, Uwan kagawad. Sigurado day ta. Un gayam. May turad mo ti mapan iti ayan ti Carlo Bam. Sino kagawad? Ijay ka di ayan da Belen? Wan. Ibagam ka na ko adang umayda intun Lunes. At tanaganda. Amang ano pabainanda kagawad. Saan siguro? Gamin, agdinamag dito'y ayan tayo, ti may papankad ako handa. Sa bagay makidya. O sige, ipadas ko nga ibaga kagawad. Bakit? Inton Lunes mapan ka di barangay hall Apay lakay. Ada man ng tulong. Isati ko na ni kagawad. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta lakay. Adda mausar tayo no bilang. Wala, adapay ka nung arod kwarta. Ay na, dakkel abanag dayta para kada tayo. Wen. Wen gayam, si kaman ti mapan ija ang dabilen. Ingkay baga kadakwada nga umay da inton Lunes. Ada ka nung matulong ang maawat da. Ay, jakayat lakay. Ha? Amangan noan yan tumanan ti ibagada kanya. Masair la ang tiriknak amapan mangibaga, nga uray na saya at matipan nakisarita. Sa bagay. Siyak man lati mapanan. Ha? Tulong pinansyal ko nam, Romeo? Wen, aga po iti munisipyo. Isumot ti ko na ni kagawad iti kalman. Iso nga umay kayo. At danagan nyo. Ay, kastaya. Sige, ibagaktokan ni mama. Tamapan kami to barangay hall. O sige nga rod bilin. Kaya't agyaman na ka. Ay nanak ko, kasla mabainak amapan. Sikan sa laangan. Mama, saan amabalin asyakla ang tibaunan niyo amapan? Ngamin, nagan niyo tinakalista, mama. Oray saan-san. Ha? Kasla ngamin mabainak. Amang ano niya timakuna dagiti tattao kanyak no bilang lang. Awanan na pulos kwarta tayo, mama. Isa pa nga asiyo. Mapantayo ko ma. Sayang magday jay. Manon nga aldaw asaan tayo ang nakapangan iti husto. Gapula ang tawan nga rod kwarta tayon. Ala. Sige, mapanak nga rod, anak ko. Ma'am, adto iti para kada kayo. Ay na, agyaman unay kagawad. Dakkel atulong da ito'y para kada kami. Dakkel at tulong ko na, madam. Uwan kagawad. Ay uwan kayam. Pakawanan na ko kadagiti na isaw-sawang ko kan kay ti kalabas. Amok ang naglablabas Impagarup ko, asaan kami nga agkurang. Asaan kami nga kasapulan iti tulong. Ngam nagbitutak. Aklunak abidot ko day chay kagawad. Awanan day jay, madam. Tinapatag at namiris yu ti bindot yu. Ngamin, santay nga mo nagiti mabalin na mapasamak iti masungad ngal aldaw, ma'am. Husto ka iti dayta nga imbagam kagawad. Imbes ko mga amok dagita, gaputa bakit akon. Agamsaan, gaputa natangig kami iti anak ko. Gaputa adukat nga rod ti kwarta mi iti. Agam namin pinsan anapukaw. Gapu mo ila siguro iti kinadakas ti ugali mi. O at iti kwarta anak ko, si kanti makaamo amang i-budget. Mama. Ay, una yan ti kastoy abiyag. Saan tala kumaan ang nagsugsugal? Saan kumakastoy ti biyag tayta? Mama,
Para kanyak, husto lang na dyan napasamak kada tayo. Anyat kayat mo asawan. Ana po kaw tidakkel agat tadakwarta tayo. Ngamin, naamiris tayo aga po iti dayta. Namimpinsan mo ti pa nagbalbaliw tayo, mama. Idadakwarta tayo. Saan tayo nga amo ti makigayam iti kaaruba? Wano ure asino pa idita. Gapot ati kwarta laang tinapatag kada tayo. Impagarup tayo asaan tayo nga agkasapulan iti tulong ti asino man. Husto ka, anak ko. Pudnutan ako na. Isa manipod ita. Sursurwantan ti makipulapol ka na kiti tattao. Banag asaan taan ar-aramid idi. Gapo iti kwarta. Di tay kumapukawan, tinasaya at apan nakilangan iti pada ataw, gapo iti kwarta. Tati kwarta na laka amapukaw, no di mo asalimet-metan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag. Titaw. Hello manan, naimbag ka naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Alak man day ti agundaway nga agyaman manan kada kayo iti kanayon nyo apan ang subsubaybay kada iti amin nga uploads ti gayem nyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kat sapay la kumatadi kay to mauma. Kat itayin tayo nga rodendenggan ti episode 337. Dito yung drama tayo. Biyag. Titaw. Sumangat kano ni tatanginton bigat, Flora ating ko. Agkuyog da kan wana. Apay ka no, manong. Nas ka na may pa-check up nila payag kan matana. Numabalin, si kapelaang timang kadwakin ko ana. Sapay adda ko man napatig nga aramidak, manong. Ipuspon mo pailaang. Agkuyog da kan wana nga agpasentro. Ngam nadamot importante alakad ti kapsata. Awan bang kadwakan tatang. Si kakit di ko maamanong dino. Naimbagkan ka tadatilugan mo apag service. No siya, awan matilugan mi. Kaasi ni tatang no ag-commute kami. No, kwarta ti pagdandanagam. Ada kwarta ni tatang. Anya? Ada kwarta agastusin nyo. O sige, no kasta nga rod. Naskan ang kasaritak nila kay ko. Wala, tawan matidaduma ang may baon. Anya ti may imbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Kaduag ka no ni tatang nga agpa-check up, lakay. Apay, naan ano ni tatang? Na-aksidente manen? Nasakit ka no ti mataken lapayag na, lakay. Si kamanan ti baon na giti kakabsat mo? Ano sa kun para mat kini tatang? Wala nga tulungan da ka kumamat Mabalin mat nga agsisinublat kayo nga kakabsat ang mga sikaso ka ni tatang. At damat kit din ni Juan na akadwa ni tatang ang nagpasentro. Ngam adda ka no mat ti daddo maalakad na. Pasensya kan alakay. Saan ka manin ang matulungan iti garden tayo? Taas si kaswag pa ni tatang. Ala, okay lang bakit mawatak mo't kad di? Saan mo ta mabalin na baybay anyo ni tatang? Adwan nyo ti kanan nyo, lolo. Tapno da pamigsayo amag na inton madamdama. Uy, Jessica, apo. Kandi yung liplipatan at tumaran nagiti agas yo, tapno agimbag kayo. No kayat nyo, agyan kayo pa'y laang ije balay, aging kang agimbag kayo tatang. Tapno saan kayo amabambanog amagmag na. Sapay saan pa'y laadim manon ti kalsada ijay. Wen lolo,
Tapno makapagbakasyon kayo matlaang Naitati saan na mabali na po. Apay ngay lolo. Awan mang pakan ka na titarakin ka o no agyanak iti ayan liyaw. Kan kailiw ko ni Brownie nga asok. Nalpas ka ditiin lakad mo, Juana, ading ko. Saan pa'y nga rod manang? Isasaan kami nga agkuyog ka ni tatang. Uray mo nalatan nga agawid no kwa. Kabailan na ayamot ading ko. Amumot a delikado ti danan. Saan nga rod pa analpas ti laklakad ko manang? Kabalan mo ni tatang dayta. Ay, gayam, ayan na ka day. Nagsi-arbiit. Apay, adamasapol mo kan kwa na. Ay, dumawatak ko may tikwarta na. Kurang magayam tintugot ko. Nagado abay bayadan. Unay kamot tinadin ko. Di mo kumapaginteresan ti kwarta ni tatang. Taamumot nga iso tinamnamaan na pagpa-check up. Na, agraman kwarta ni tatang, yimot mo manang Flora? Ay naading ko saan ko nga ihimot. Ti kanyak laeng, kat saan tayo kumaapaginteresan ti kwarta na. Pagyamanan tayo kit di taad da induldulin na apagpa-check up na. Saan adumaw dawat kada tayo? Ti kunamkit de, kaya't mo asuluan ti kwarta ni tatang. Ha, ipulong ka man ka ni Manong Dino. Tapno ibagakkan ka, nadalos ti konsensya ading ko. Uray pobre kami, jak pulos naginteresan ti kwarta ni tatang. Kan maysa, ilaba ang manmat ni tatang, tasika ti asidag ije balay na. Kita ang man ti kawas na, nakarugrugit. Napigsapay mo't ni tatang, kabalan na pa'y taglabay ti kawus na. Nangag ko ti pa nagsasao ni Auntie Juana kan kaitay nanang. Di mo latan ikaskaso ni Auntie Juana, Jessica anak ko. Unay mutten ti kasti akapanunutan dagiti kakabsat yun nanang. Ipag-arup da siguro nga alalaak ti kwarta ni Lolong Da kayo ti ibaon da amang kadwakan ni Lolo. Intun kwan pagpanunutan da kayo iti dakes. Sipod pa'y idi, kasta talagan ni Auntie Juana anak ko. Awan tinagdumaan daken ni uncle mo adino. Saan anasaya at ti kasta galad ti anak? No tutuusan kat napigsada mat. Kabailan da tagtrabaho. Banag asaan ang maaramid ni Antim. Tatisadot na ti ipakpakat na anak ko. Isoda ko mga anak ti mang iti kwarta ni Lolo talakayan. Di nan kabailan tagtrabaho. Ngam saan mat? Isoda pa'y kit di nga anak ti agdawat kan kuana. Alvin lakay, mangirwar ka man iti kawas mo. Tabuludan pa'y laang ni tatang. Nakarugrugit ti kawas na nagpasentro. Di mat ngamin pinagsukat ni Dino. Wala nga rod bakit? Kita kit kaslap, pigadan mo tayo kawasnan. Saan siguro ang malagip ni Juana nga ilabaan? Dayjay pa'y magtiko namlakay. Sadot dayjay. Alis tulaang no dagawan no kwarta ti pagsasaritaan. Un gayam, talaga ka di asaan ang kayat ni tatang tiag na di ti balay? Tamailiw ka no ken ni Brownie at tarakan na. Oo, na yan ni tatang. Di tarakan na pala ti pampanunutan na. Sipod pimusay day dinanang. Ni Brownie at tarakan na ti kadkadwa na ijebalay na. Ay, mabiit man laang. Taitad ko ti kawas apagsukatan ni tatang lakay. Agdigos kayo pa'y tatang, tapno presko man ang tirik nayo. Saan ayun, Flora, anak ka o? Saan ang mabalinti kasta, tatang? Nasken nga agdigos kayo. O, at ti pagsukatan nyo, tapno mailabak matla ang tabado yo. Agyaman anak ka o. Kunak tumat ngamin kada kayo, nga agnaid kayon dito'y balay. Tapno maasikaso kayo anaimbag, ngam di yumat kayat. Naimbag kumamot as asikaswan na kayo ni Juana, ngam saan mat. Busy ni ading mo, anak. Ngam ilabaan da kayo kumamot taiso ti asidag kada kayo, tatang. Kitain nyo ti kasta alangayo. Kas kay lapimpiman. Parikot ko nga rod lang kay, tawan ti kadwa na nga agawid inton bigat. Kat ipilit na mat ti agawid. Siyaklatan bakit? Itulog ko ni tatang.
Delikado ti dalan. Amang ano niya pa ti mapasamak ken ko na. Sapay, ada madalana na karayan. Agyaman naklaunay, Alvin lakay. Awanan yaman na bakit? Okay, kumusta ti check up ni tatang? Ada in reseta dang agas na. Follow-up check-up na kalpasan ti 2 bulan. O sino iti nang tatiti kwarta pinagpa-check up na? Kwarta na mismo lakay. Awan mo't ngamin kwarta. Tilaang kinan mi iti restaurant ati binayada. Kinapudno na, imay ni Juan iti restaurant ananganan mi. Papi ka no? Dumawat ko iti kwarta ni tatang. Anya? Ni tatang pala ang matipagdawatan na. Day tangarod kat. Tijak kayat, kat pagpanunutan nak iti dakes. Uray mamirmiraot tayo laang, jak pulos naging teresan ti kwarta ni tatang. Unay matantikas niya kapanunutan ti kabsat mo. Awan tinagdumaan da kin ni Manong Dino lakay. Agpada da arupat kwarta. Agrubat kamin bakit? Itulod ko ni tatang. Itikas niya nga edad na, masapol nga dakadwa na. Nang runa kat at dakaraya na mabalasiw. Agyaman nak launay lakay. Agyaman nak tanasaya at ka iti amak. Wunmat bakit? Nasaya at ni tatang kanyak itinapigsapay lang. Tatang, agan-anad kayo ijay Di yung amin unay ti agbanog. Taawan mo ti anak yu apakanan nyo. Dadakkel kami matan. Uy, anak ko. Ti agas yo. Inkarga kon iti bagyo. Di yu liplipatan at tumaran Uy. No apay ngamin adiyo kaya ti agnaud dito'y ayan mi tatang. Silong bata kung naita sa lunsod mo, anak ko. Alangarod. Agrubat kayon tapno saan kayo amarabyan iti dalan. Kung naklakid din no nagkuyog kayo kang tatang nga nagawid, Juana. Ay, saan manong? Imuna ni tatang. Diyak ka mo no, sino tinang itulod kan kwa na? Kawaawid ko lang amin manong. Manong, amom ka di? Talaga arupat kwarta day dya Flora. Ha? Apay ni Flora akabsat ta. Anyat inaramid na. Idi nagpa-check up ni tatang, napanak iti restaurant ananganan data dumawat ako maiti kwarta ni tatang. Tamukmat nga day duldulin na. At Agasam, ipasungad kit din ni manang. Apagintirisak ka no ti kwarta jay lakay. kaya't nasigura bukuda na. Manong, inton sumaron no at check up ni tatang. Si kalatan ti mangkadwakan kwa na. Sip-sip mo day dya manang Flora. Inton Lunes gaya man ti follow-up check-up ni tatang bakit? Ayun gaya man niya. Ay na, dandani pa'y kat nalipata kon. Asino nga ti mangkadwakin ko na? Diyak pa'y masigurado na kay. Amang ano si kamanan ti ibaunda. No saan ama pandagi jay doa kakabsat ko, kapilitan asyak ti mapan. Wan mat kat di Kasla na baybay ang piman ni tatang. At damat ni Juana ijay. Diyak mo. Tadi na pa'y mabisita ni tatang ije balay na. Bagak to nga rod no kasano. Tatno amok. Adamot tayo bayad tinating tayo. Ikam to ni tatang. Naimbag lang nga igatang na iti masapsapol na. Anya ti aramidam niti balay, Juana anak ko. Imayak ta umutang ako may ti kwartayo tatang. Manahin. Ni, apay, imutan dakon. Manaw ti kasapula manak ko. 10,000 laeng no adda. 5,000 lang ti may pabulot ko. Ngamin, follow-up check-up ko man nintong Lunes. Kasapulak ti kwarta. Nala, yagyo nga rudan ti 5,000 tautangag pay laeng. Bayadak to. Di bale, tasyak mo ti mangitultulod kada kayo no kastang agpa-check up kayo. Itulod na ito nga rod no Lunes Wen, nga maging galangi ti karayan Tane, adayumot na itulod kayo aging gaitayan damanong dinaw. Sige, o kailangan anak ko. Tatlo nakadwak ng balaso di karayan.
Ang mga dumakkel man ang tidanom, tanay, tumanudumot manayin. Siripon man ititawan no asino ti agbusbusina, Jessica, anak ko. Nanang, no jak agbidot ni Uncle Dino. Nangisit tilugan na, saan ka di? Wan, anya nga tati umay na ibaga. Amangan no maipapan iti check up ni Lolo. Umay namanan siguro ibaga abisi. No busy, di datan timang kadwa ka ni Lolo. Ay katwa na anak ko. Kaasi ni lulom no mabaybayan. Masapol nga dakadwa na. Ala, rumwar kay nga rudan nanang. Kasarita yun ni Uncle Dino. Tapna mo yun no anya ti aramidan tayo. Sumrek ka pa'y amanong, taag kape ka. Saanan, Flora? Adala na patag nga ibagakan ka, iso di magasak. Anya day tamanong. Siya kon, timang kadwagan tatang iti follow-up check-up na. Ha? Sigurado ka ka di manong? Wan, narigatan. Ang mga no di mi mapupuutan kat mapanamin kan kang ipatawid na kadatayaw. Agraman kwarta na. Sa anak agamrod manong. Di ka man, Flora. Amok akas ti planom. No addaman ti rupat kwarta kada tayo. Da kayo kinihwa na dayjay manong. Uray 5 aduling. Sa anak adimaw dawat kinitatang. Basta, siya kon, timakam mo kanitatang. Itulod to ka nun ni Juana Inyagarayan intong Domingo. Alakat makamu kayo nga rod ah. Di yo baybayan ni tatang. Pagsukatan yun tumat, amangan no narugit manen ti kawas na. Kan itulod yun no agawid, ta delikado ti dalan manong. Sana na masapol ngay palagip mo. Amok ti raramidag. Anya timbaga ni Manong Dino, Flora, bakit? Iso kano ti mangkadwakin ni tatang. Itaman pa yan nagboluntaryo. Wen tamadanagan dala unay. Anya ti pagdanagan da. Amangan kano no siyak ti mangtawid iti dagaken kwarta ni tatang. Anya? Ipasa da pa yan kanyak ti dakas nga aramid da. Anya klase ti kakabsat da gidya. Pagbalinan ta ka pa yun arupat kwarta. Ti kwarta ken daga ni tatang tinapatag kadakwada. Di danto pa'y maasikaso ni tatang. Yala, di ka makiap-apa ka nakwada bakit? Sayang ti oras mo. Ta saan mo't lang agpaabak ti kakasta klas tao. Siguraduan dala ang aywanan da na saya at ni tatang. Tano at dadakas ang mapasamak kan kwa na. Siyak ti makalaban da. Hello, Juana Adingo. Manong, nakabalasiwan ni Tatang. Urayam lataditan. O sige, Tinagsaritaan ta. Kadwam ni Tatang agpa-check up. Di mo ni talag itigamro da kapsata. Wan. Naibagakmatan ka ni Flora. Asyak ti mangkadwa kang tatang. Naringat no tagi ko na amin na dagaken kwarta ni tatang. Ay, wen nga ruda. Sapay pa nagruprupa na pailang kumadlaw akwarta ni Tatang ti kayat na. Alang araw na din ko. Itiks kuntukin ka no makasangpat ni tatang di tibalay. Nagkape kayo pa tatang. Ay, anak, dino anak ko. Anya ti ko na ni Flora. Iso ka na timang kadwa kanyak ngagpa-check up minton bigat. Saan? Siyaklatan, tatang. Di mi magustuhan ti kasya galad ti kapsat mi. Apay, anak ka di mading naramid ti kapsat siya. Amumi at ilang kwarta kandagayo ti habol na niya Flora. Anya. Apay, saan kayo makanlaw, tatang? Kinapuno na. Saan matalumaw dawat ni Flora kanya kiti kwarta anak ka? Ni Juana ati kanayon na dumawat ken umutang. Nalaing agpamarang na niya Flora. Di mi palubos nga iso ti makaalay ti daga ken kwartayaw. Saan mo ta mabalin na sulun na? Kasano kami mat ngay ken Juana no kasta ti plano na? Sana kasta di Flora anak ko.
Isunto pa tiya gastos para iti-check up kan agas ka. Nalay nga ron ngagpamarang dayjay. Siyempre, al-alain na tirik nayo. Palabog na lang dayjay ka na kayo. Tapno agtalik kayo kankwana. Anya! Alaan nyo to'y agas ngayon resita ti doktor ka na kayo, tatang. Agyaman na, dino anak ko. Uwan gayam, at na nakita ka kwarta iti bagyo. Way, iduldulin ko na jay, ta isot ti pang alaak iti usaray. Munto, ta siyak pa lang ti mangidulin, tatang. Alya. Siyak pa lang ti mangidulin. Ta mga no pagintirisan ti sabali at tao. Di kay madanagan, ta saan ko madagastusan? Itad kunto, nagpasintro kayo manan. Ay, alagaron awan pa'y ba't kitna iti pangusara kita? Kasta, ipadulin nyo iti anak yaw ang mapagtalkan. Awan kaya, itulod na ka di na anak ko. Ada trabaho kita. Iso nga'y tulod kayo lang iti nagpatinggan ti kalsada. Awagag to ni Juana, tasabten na kayo. Apay nga italang sinong batam ti awag ko, Juana. Among mata nakapso ti signal dito ay manong dino. Masapol na may biro. Sapay rumabiin. O sino ngayon tinangsabat kan tatang iti karayan? Ni, kunak man yung tulod mo dito eh. Kasano kung mga itulod ko, kat adamot trabaho. Anya ka matan manong dino? Among matala kaya ni tatang. Intulod mo kumamatan na? Sabi at karayan na mabalasiw. Iso nga roon nga itay pa'y nga awagan ka ta sabtem kuma. Tabasol ko pa'y gayamitan. Ngalala. Inkakitaan no simbang putan ni tatang iti balay. Hello, Juana. Anya ngay? Nakasangputan ni tatang iti balay na. Awan manong. Napan kami lang iti karayan itay nga mawan mo't ijay. Anya? No apay mo nga minadi mo intulod Kasano nga rod daytan ngay? Intulod mo kumangamin mo't manong. Ureaging ka na iti karayan mo't. Ay na, siya kung timadanagan. Ang mga nanyan tinapasamak ka ni tatang. Ay na, yan na dayo mapo. Urahin nyo latan. Amangan nun narabyan lang. Hindi tatang iyo, Juana. Ha? Apay ka din na nasyuning. Anyat napasamak ka ni tatang. Nakita yu ka din na. At na nakakita kan Juana ijay karayan. Anya, ayan nanay. Tsaka mo, ngamti ko na ti kaaruba mi kat nalmas ka no. Anya, sana po na tayo tanana. Inaramid na ti kabailan da mang ispal iti biyag na. Ngam talaga nga awanin gasat na. Naladaw nga min nakita na. No saan pa'y anapan iti karayan ti kaaruba mi. Saan na kumanakita. Ay, nakatatang ko. No apay nga min, abinaybayan nyo ti amayo. Amuyo mo't at tumanudo. Di makal siguro ti danum iti karayan ni Suan Almas. Anya tinaramid yung manong dino. Wana. Di mi matamwa mapasamak ti kastoy, manang Flora. Apay abinaybayan nyo ni tatang. Apay inuray nga kastoy di mapasama. Apay. Saan may pagayatan ti kastya na pasamak, Flora? Jakmat ammo, madimakal gayam ti danumit ti kaya. Sa kamanong dino. Naintulod mo kuman ni tatang. Saan kumana pa sa magtikastoy? No saan niyo kumabinaybayan ni tatang? Si bibiyag lanta kumangaging kaitan. Manang. Ita, naragsak kayon? Naragsak kayon tawanan ni tatang? Maala yun titawid yun. Kastamot lang ti kwartana. Ang mukha na bayagan at tidagakan kwarta ni tatang tikal kalikaguman nyo kan kuwana. Bindot minayatanin ko. Sapay lang ko mata mapakawan na kami. Saan ba nagayatan ti kastoy na pasamak? Manang. Hindi yung gayong kabailan nga si kaswan ni tatang.
Saklang takuman timbaon nyo anang kadwagan ko na. Naimbag pa iti asawa. Isakit na ni tanang. Na kayo adwa. Awan na't ibagayo no di kwarta ang dagan. Pagbabawayan mi ng itinararamin mi, Flora. Wen, basol mi ti amin. Lupay kasta. Awanan ni tatang. Awanan. Sana na may subli ti biyag na. Kat pangaasiyo ko ma. Tabaliwan yun ti kasta nga ugali yo. Itinagamrod yo iti kwarta kansa ni ko. Ipatag dagiti dadakkel saan lang nga gapu kadagiti tawidan kadakwada. No dikat gapu iti utang nga naimbaga nakam, tanawan da nga instrumento ti Diyos anang itao kada tayo, awan tayo dito'y lobo. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya wano pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin.